تقريبا مانگیگ بو رسال بو 20 مانگ بو خوان با پیغمبر صلی الله علیه و سلم دید صلى الله عليه وسلم که به من لنا خوانه که براسه او شوه که او خوانم دید اني زور خمار بوم که خوتم او پیغمبر صلی الله علیه و سلم هاتا خوانم پیگوتم خوشکانی او دنیا هموی کاتین هیچ خود غمبار مکه دنیای که تا شاوری تو بس دبی خود بکه حجاب من حجاب نبم سرتا بس دوی او خواه کدیتم ایتر بوم با بالا پوش راستی اگر قصه کنیشم زور باش نویتن چکه سورانی نازانم تو باش ما بسا دوی او خوم اسا حجابم يعني زور قصة وشد بيمدلن يعني سببي وحجابات شيام دايقوبا بيشم براسي بلا منيش ناكا يعني أبي لأنه مرة نيش بقاد منو براكام زور مثلا دايقام قصة بيمدلت يعني قصة يوادلهم زور داشكينيد ما بس زور دعاهم اللي دايقات او دعای دیتا گرتنی عنه نا دعای او کافره دعای چی دعای اوی تو بیکی او دعای تو قبول خوش کبر زکم تو رگی غناکی دوزیو تو رگی هدایت دوزیو تو بو صبر تبیت هیچ کسی لرگی هدایت به صحت و راحت ناجت هر او وجه هدایت دو ایتر تو بر هلسکاری اکری دجمنت بو پیا ابیت لنزیک كانت هر سيد جانامي في غماني خواك صلى الله عليه وسلم يكم جاء بيانا ود الصادق الأمين يوميا بدوريا هاتن كاتيك بيامي قرآن وإسلامي هنا وتقول لا إله إلا الله تفلحوا وازدو بالبريستية بينا وازدو جهالة بينا إن جاء هميا دجايتيان كرد تهميان بو هالبست باشا تنانت وايلي هاد در بدريان كرد لشار دريان كرد جاري بيانا ود شيتا جاري بيانا ود ساحيلة جاري بيانا ود أما بو آفرد واكا جاري بيانا ود أما بو سلطة ود صلاة واكا هر جارو پندو بختانی كان بوكت وي خوشكم اوي لسد او رقايه بيت عزيت ادريت من لو ساوا باسي اواكم من هاتو مقصي خير بو خلقكم خلق جنيوت بيدات باشا جنيوت بيدات بوي تو ابيت لسر جنيه ولسر بهتان لسر قسا وتن امانه همينا راحتين والله ما بي صبر تبيت رقاكيتو رقي هدايتها ايتر لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق بهي شوازك جنابت باش غز بيتوا بقصي دايكت باوكت خوشك كانت نزيقة كانت الحمد لله خواهي يورا هداية هدايت خواهي يورا زيادة بردوامي بيو بخشت